Na medical ya kan say me da honorable ase bebre manage but enye me nwanwa if say enye na di kan a honorable bibi say ama Brim South Education Directorate no it seems say honorable kasem no me tie ase say we di kan crazy ICT center amayen okwaduasa we see ICT center ho wa finishing mu any bibia e ho amayen ye mu bebre a ye wo mensi mu han so bedi adanse e mo ade boa yen e bebre efi se me ba ha say afi bia me kwatro BC ya honorable the marset ebrem kwala no kra ma ebi broso say no ma ye man education de nyame anim no kra mitimi mobo ni nyina so na me there because na said honorable kasem hire no bibia obaye bia ye ICT enti say yankwala bebre wo ha obehu say omo beko for BC exams no na ye the icon bi abeto so a bisa wo item say eden icon ni nyame anim no kra bi ho kra ni school no wo mu no kra no computer ni ho no hu say icon ni bi enti sa ne oma we nyina ebeboa and enyira nim say the tablet etie me charge a ebia metima use no 2-3 days kra enti ebeboa light ni ho kra and ye charge fi baby a ye betimi di akọ use ho enti ye da honorable wase bebre say wakọ na wakodi anim ama ye nsaka sa ne oma we nyina na minim say ne modern bo a obo education e wo Brim South enti no enne said the me ba ha me beto Brim South Education Directorate enne ye modern bo in terms of BC you know enne o ma sesakra say last year o ma ntimi anye ye spam e wo e ha say but last 2 years ye spam no the whole eastern region ye di fourth but o hwe data na last year nketimi ye spam after the whole eastern region eba BC ye di second it tells you say a modern board de boa yen anase more de ma yen wo Brim South ano e ho abanfaso bebre nti be koso ada honorable ase na ye besre no so say omunani emfi ye hoda tembia na moa ne ba obehu nso nsusampa nti ye be koso ada nas nyame na ehira eye Akyem Swedru constituency na ma ade ye achedi aye chei enye ba bibia na nya bi o ti se wo de otimpatemu ha minim so akọji bi wo baabi akọ cover bi wo baabi dia minim atin say yempa so ha no this is the first of its kind and I said delivery ya de aba and na ba be presentation ebi ya no bi adwen be ne say o de agu ho no mo an ye ba beto no so aba ansa na o ba be presentation mesre just coincidence it has come at a time when so me gino kono ka we nka me di master chi ne akoye distribution but emre ni ho mame senka me pa advantage pa dia nka me ameko school by school na makoye na nka mama cover but and yet that is not my intention. The main purpose is to hand over to Director of Education onona obekwa akodi say adwuma nti mpese obi ade na adwen beto say bia ye obeto ye beto no so abenti no diramika aba be presentation mesremo enye sa na tie me nuanom nketo no ho hia me cause enne ya maye wie no masa de beko ochina no ma hyase no mu yusu de ye adwuma na afi bibia nso koso nti na manu bisem kakra me pese ne so me de tumani mu no me da mu na mas